Wah, kita mau kemana ya? Kita mau kemana hari ini? Iya, impulsif banget tiba-tiba mau ke Bajo. Jadi gue akan ke Bajo sebulan sama Naura traveling. Normal view at Pantai Mutiara. Tapi bohong, gue mau pulau, bukan ke Bajo. Dan kita membawa turis hari ini. Asisten. Anjing. Hari ini kalau rame deh. Good morning, Coral. Hello. Demaknya Nora. Ayo, Hana. Hey, no, kamu relax. Gak boleh, sayang. Si aktif. Corona. Astagfirullahaladzim. Biasaan gitu. Lo apaan? Gue orang. Hai. Hai, udah dia yang telat. Amel gila ya sekarang kehidupannya. Seru banget. Mereka lagi mau lompat-lompatan. Udah kelar. Ini dibutuhkan skill yang sangat tinggi untuk merekam sambil jet ski. Wah, gila keren banget. Keren banget, woy. Oke. Hai. Oh, udah kelar. Hai guys.
Panggil aja, panggil. Nama orang. Alright, ready for jet ski. Oh, okay. We're using the big feature. Kelly, pose, pose. 1, 2, 3. Ini semua menuju Santiago. Santai tipis, agak goyang. Tapi yang penting jangan Santiago. Santai tipis, agak goblok. Itu jangan. Jadi goyang aja. Jangan goblok. Hazel kecil banget jadi ini ya. Hey. Hai Dylan. Jangan flexing gitu dong. Jangan flexing dong. Itu nggak nge-flex. These boots are bigger than mine. So big. 42 big. Aduh. Ini langsung insecure dua-duanya. Wah gila. Uratnya banyak. Oh, bahasa urat. Akhirnya nggak naik jet ski. Akhirnya nggak naik jet ski. Akhirnya menikmati. Ini happy family. Andro. Yes, yeah, apa? Oh, okay. Add life. She in the gym tonight. She in the gym tonight. Work out in that pussy. Hey, I'm getting ripped tonight. R.I.P. that pussy. Hey. Drink soju, the Mr. Park will give me A free soda. like free sojus. Oh really? Last time we got a free tteokbokki. Tteokbokki, free Andra, ada jet ski kebalik. Jiwa sweeper-nya deh. You sure? I am. 100%. Look at your shirt right now. Yeah, I'm sure. I'm sure. I'm sober right now. Jack Daniel. 200 liters. Seneng banget. Hey. Aduh, Sadam banyak sendiri doi tadi. Sadam banyak banget sih ceweknya. Mama Berry. There's no challenge there. Ini Mama Berry dan Papa Rip. Hey, chill out, man, chill out. Oh, yeah. Hai guys, biar makin
makin meriah nih pesta gajiannya, aku bareng Lazada mau ngasih hadiah-hadiah ini untuk kalian semua yang beruntung nih. Kalian bisa tinggal pilih di kolom komentar hadiah mana yang kalian mau dan kenapa kalian mau hadiah itu. Dan jangan sampai ketinggalan ya, langsung aja follow Lazada dan ikutin semuanya. Selamat makan semuanya. Bukain dulu kali ya. Oke. Kenapa lo panas? Pal, selamat makan. Thank you. Ya kan. Pulang malam nih anak gadis ya. Nggak boleh gitu loh. Aduh. Udah anjrit. Ngantuk gue. Waduh, gelapnya ada, boleh.